lokho. Isitolo sisukuma njalo futhi ikhalo ziyezwakala abakhalayo nabangomama siyakuzwa bonke akukho kwamanga bonke kuyiqiniso. Into engayibeka kakhulu mina mhlawumbe empendulweni kwenikhala ngakho bafethu bekwenzeka khona mina ikakhulukazi bengasuki umuntu okholelwa ekuthenini umculo uzosube nesasa sobana mhlawumbe ngihambela abantu nani kodwa ngekhalo zabantu egcina zibondelana efonini yami ngithe ake ngikwenze mhlawumbe ngibona into abayisho ukuthi izohamba ingifixate noma mhlawumbe umehluko bakhona ukuze balokhu ngishila ngayo. Into ebengikholelwa kuyona ukuthi kufanele ngesitudio ngishaya ingoma ezojabulisa abantu njengokucula mhlawumbe mina ngibona abaculi baqala indlela bebezenza kodwa mhlawumbe ngokusebenza kwamanje sengaba ngibona ukuthi abantu bakholelwa mhlawumbe kukhona ngoba unembeza ukungishaya kakhulu ukuthi abantu kufuna sibazi ukuba abantu sibaningi singabaculi mangathi namhlanje ngifuna ukuba nabalandeli abawu-100 nobani mhlawumbe ngoba siyabaculi sibo-60 mhlawumbe sibo-80 bazovelapha abantu abazobe inhlangano ewukuthi abanye abantu babodwa. Ngiphinde ngishawe nembeza wokuthi uma ngiwumlandeli kabani ngiyafaka umfaniswano wakhe ngibiki manje ingoma yaloya ngiyayazi ukuba umlandeli wakhe kumqoka ngani ngoba ingoma yaloya futhi ngiyayilalela ngizazi zonke ingoma zakhe kusuka ku-1 kuya ku-5. Yizona zinto ade nginazo nginokuyibuza zona ukuthi umculo mina ngibazi indlela ukuthi into ethanda wonke umuntu noma mina efika engithuka ethi ngithuka iqhawe lakhe umuntu ayikho umculo angamsukela umuntu umlandela enyathelweni zakhe engazenzayo ngihambe ngimbuka igaba negaba mhlawumbe kuphele neminyaka ngadlula ku-6 ku-4 uma ngibona lo muntu ayilana la kenzi kahle ngihlala emva kwakhe leyo muntu loyo ukuthi ngimlungise mhlawumbe nezwe limbone ngiphinde ngize lapha abaculi mina abaningi engixhumana nabo nengikhuluma nabo hlekhansi bafethu ngicela nakanjani mangabe mhlawumbe kuthiwa ngisho ekufeni kwakhe ngiyobe ngikhona ukhangelana kwamhlongo ngiyamuntu sizaqala ukumazi ngisahamba nomgqumeni mina akakazi ngomgoqo futhi into ngazi amuze ekhuluma into ekukhohlakala noma mhlawumbe umuntu ngathatha njengobhuti ondlula umuntu zonke into engizenzayo ukunika iyalelo ezinhle kakhulu mhlawumbe njengamanje ngoba ngilowo mhlawumbe sibona sivela naye kuphi nakuphi umuntu nami engingazi nginyeze ngayo ngoba ngiyamazi uneqiniso noma bemkhuluma kabi bethini ngingaze ngabanandaba wamina into zomhlaba ngiyazazi ngihamba iphenduka kodwa iqiniso kusala limi lona chini iphinde ngize laba futhi mhlawumbe abantu baningi babona ngifosteke ngendaba kaMthandeni nani loya muntu mina ngiyahlaselana naye ngengoma futhi mhlawumbe iminyaka emithathu egcwele loya muntu loya besixhumana nokwamafoni nangani siye sahlala phansi ngathi ngilandele ini kuyena masikhuluma akakhulumi into eyokushisa akakhulumi into ekungona kuneqiniso ngayo mhlawumbe sengincenge abalandeli anginandaba nabalandeli bakhe nomhlawumbe nobani anginandaba kodwa umuntu futhi engamthatha emfanise nobani nokhangelana futhi ucula uthini nani anginandaba nashidi loyo kodwa umthandelo uyafana loyo uyaphila yini into ayikhulumayo uyaphila umuntu ngikholwa ukuthi ngifane naye phansi ngimuzwe uma ekhuluma umuntu ubani ngakuthatha kuthengise loya muntu onke into ayikhulumayo ngithola ineqiniso phakathi. Ngiphinde ngizothi bafethu ngiyacela sibe munye niyabona into engihlasele ukuthi kanjani ngibahlezi lo masikandi nami imali indlela sekuliwa ngendlela yokuthi ngabe ngivalelwa emcimbini kodwa manje ukuvalela kwami akusiza amathimbi amatekisi ikhiphela bona amagold supporter maka mhlawumbe niyeza ukuthiwa ngomcimbi lapha udlubeka akafakile akhona ama-social network noma kuthiwa ukiyo isikhalazo sakho funa sibe neqiniso futhi sikhuluma into iqonde mhlawumbe ungafiki uma ube yazi ubani okhona lapho umbize ngegama lakho ngoba ukuthi fihla uyamdula uzoqhubeka enze leyo nto okungcono bangumtsheni umuntu iqiniso lakhona iyona mhlawumbe engishaka ngayo kulezi nsuku ukuthi mhlawumbe ngingakhoni ukuvela kubantu ngoba babona mhlawumbe ukubhasela kwe-albhamu yempi yamatekisi ukuthi ingakanani kubantu lokho akuyonke into engavinjwa othile umuntu oyedwa leyo muntu siyamazi thina sisebenzile naye ingqola kwakhe ngisikwazi bona ngoba sibiza
ngivele ngoyinika ezizazi ngayo ezizishini kodwa funa mhlawumbe undlela ahambelwa ngayo uzovalela thina asidingela mhlawumbe siphendula kanti kwazifanele ukumveza yena mkhomba ukuthi umuntu onjalo ngoba sidodoti mina nonke nikwazile ukufika la mhlawumbe izikhalazo zabantu ukuthi abantu angibahambeli nani nani njengoba ngihambe eqaleni ngizokwenza lokho amabreach abangifuna kona mase behlanganisile bona ukuthi nganini mina ngizokuba nankinga ngizofika la bakhona futhi nakho ngiyobuya ngenza umhlangano uhlanganeni ukuthi lento ebenikhuluma ngayo u1 no2 ngisizile makuba ingisizi futhi nocela abafuthi beqhubeke nokuthenga umculo wami into engikholelwa kuyona ukuthi thatha isidingo sami ngibhale ingoma emnandi izojabulisa izinsizwa bafethu ngicela ngiqhubeke nomnsizwa benu umuntu ungamnceli futhi ungamlisa umuntu ungamnceli Kala ngapha baba.